Mumbunge wa kaunti ya Masaku muwandu Joyce Kamene niwatula muti silikali nene kwa kila ukuweta uvaluku na munomuno nthini wa uiiti na kisomo ayendekethya silikali kuvetanga walan'yo mweu wa Shif na kusyokea NHIF nikwitha enenthi aingi methiitwe mainyamaa yila mavika masivitali nikwitha Shif yena mathina aiweta kuuta kuthauka na mathayu ma enenthi. Kamene wingi ni wakosothu kumimuvyani wa kisomo aiweta muvya uyu utawose tenzia itenzeo kumana na ngalama nene ya kisomo cha imanisyo nene ovamwe na kwitha silikali itaneyumbanitie yulua waki wa ilasi sia grade 9 ainene ya ikombe ya ta kavindani kakunenga ne matangi Kamenengi ni wenda atongo ya sakue maika kilie yila enenthi mekunyamaa Ben Musaunu kutuelesea kunena kikamba nundu tina mama maiti muwandu Joyce Kamene Kasimbi etula muti silikali nene kwa kila ukuweta uvaluku muvyani wa uiiti kuwa ayendekethya silikali kuvetanga walan'yo mweu wa Shif na kusyokea ula mukuu wa NHIF nikwitha enenthi aingi methiitwe mainyamaa yila mavika masivitali nikuwata uiiti nikwitha Shif yena mathina undulo kwasya kuuta kuthauka na mathayu ma enenthi. For the whole of this week ni malalamishi sana juu ya mambo ya hii Shif na SHA. Tafadhali national government, I know our work should be in the floor of the house, but tukifika sehemu kama hii lazima tuongee, kwa sababu na hawa wanataka kusikia msimamo wetu na vile tunafanya, kwa sababu tukisimama na tukinyamaza wataona ni kama we are taking it for granted. Kuna watu wengi wanakufa kwa sababu ya kufika mahospitali hawezi saidika kwa sababu hii system ya Shif haijashika vizuri. Tunaomba tuharakishwe, and if it is taking this long, we cannot afford to gamble with the lives of our citizens. Wacha turudi kwa NHIF, tujipange vizuri ndio tuchukue yote 9. A life lost, a suffering human being cannot be taken for granted. Oingi Kamene ni wakosothu kumimuvyani wa kisomo aiweta muvya uyu utawose tenzia itenzio kumana na ngalama nene ya kisomo cha imanyisyo nene na ilo kwasya kulikila haki sya manyigwe sya kukwata kisomo ayeyongela silikali ndene yumbanite yulua waki wa ilasi sya grade 9. Classes za grade 9 mwaka umekuja kuisha. This is a thorn in the flesh. Lazima hizo classes zijengwe, na hatutaki kuona wasted year, kwa sababu kama zitaanza kujengwa December, January, it will mean kuna watoto watakuwa nyumbani hadi March. Why can't we plan early enough? Because refusing to plan is choosing to fail, and this is not the direction we should be taking. We cannot gamble with education. Ile ingine tumeona ni ingine ya mambo ya help, bado haija streamlinika vizuri, na hatutachoka na kuongea kwa sababu lazima every child has a right to education. Kamene ni wamenda atongo ya sakue maika kile ila mwenenthi ukuthina indi meyumilie na kumatetea. But I am sure kila kiongozi hiyo ndio kilio, na that is what should be expected of us. Vilingi wa Mauvo Mutongo TV kumava kaunti ya Masaku, nye nita wa Ben Musaunu.